watocha oralapyo mo kasi how to receive baptism of Holy Spirit. Okay, yamo mo nang Pepdais Ngehn Sarawi. Kahit ikaw tawad kita pa sa magkaipsapal, Ngehn Sarawi patlong rem. Ngehn Sarawi katlong remi. Asa me komuyo ngoy le Korean Jesus, kalukila tapachakan o moitan Jesus cha invite cha lukelong Jesus. Ngayon cha lang ki silang chaka Jesus aka kolong ap ni poson. Cha kamala cha poson pontame eno gidira masani magche marachangata abang katlong. Apan yang kita kon murina cha rutongong ya cha mor cha bang watok puksaraw cha bang wewegi. Cha ban men kapaga cha ban men kalok. Megot me pit kuporang kot pwede Ngehn Sarawi ya katlong era pan sa oseki chael. Chailen inangi tek chailen kamelele chailen weweki tama ko sang ren kot. Okay, so may menu ko yung chaila Pepdais. Pepdais and Ngehn Sarawi. Yamo muna chaiban Pepdais and Ngehn Sarawi. Bang kilang chaila story me ko siya yung chail tuwan Ngehn Sarawi atap dito moren Jesus akatlao. We were the Acts 2:1-4 when the day of Pentecost. Ngehn Jesus akatala na lang masani yung rende ko sili. Rende ko sili ka lok pagitara man sa puwek pagitara sa wewe. Okay, pagita utuk mamauran sa mga sarapan tiyata po mo boy ay mayo me pota ni tete yo me retel maray yo me retel o wak pasang yen saulang tra waksang ay ban solang o kita Ngehn Sarawi. So wasa masani the day of Pentecost came tamendake Pentecost 50 days. Okay, muren Jesus aya sata ran paisa kami misili pon sambawat kalkalok sili. Apo kactala nan lang muren ran isak Ngehn Sarawi kachti. Mendake Pentecost to 50 days muren yesatang Christ all together in one warangoy eupanawasakis. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. We were wrong ngeren siniang. Okay, wrong to it shipping con that and rakon violent to it. Megot makamakitral rakon. Okay, they saw what seemed to be tongue of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speaking in tongues as the Spirit enabled them. Ime chebana sa kime chelo da Ngehn Sarawi chelo kaya toror. Okay, so kapanasa ang sa Ngehn Sarawi kami leleme pastor kan ay boat o pastor kan apostle kan yung ay kanopil solan jojo tatangiyar Ngehn Sarawi the auto Ngehn Sarawi the Pepdais Ngehn Sarawi apil men pili watong child boy ki ekasambal chalen ng kret chalen menanane boy kela pa chalen mo isawas pa chalen mo. Okay, palilaw child pupun sa Ngehn Sarawi na child more Ngehn Sarawi kak aw degi child anytime. I mean mire child Pepdais o kak ang so koros ma child na ano kasik. Okay, kaya teka chepa keo moren kaya teka chepa keo chay kak in feel all the time pag child excited na child walk with the Lord. Okay, so chepa nasa Ngehn Sarawi yo kachto Esto purala. Agat katpan sambawat. Okay, esto purala pagchan madawame. Puinin nan bukan wiya irail kami chapta itaweng Christ rabang gela el sangkachal rabang poson sangkachal rabang kachapan nan buing kot sangkachal. So Holy Spirit remain. Holy Spirit mimi chapa sambawat. Okay, chesto wata kata nang buksaraw kau na kachkilasang karade mengkakilagay chalen talk. Ngehn Sarawi kasik Ngehn Sarawi es chupang porta to san Sarawi porta was koros
Porta wasa koros ngai mi kamelele Ngehn Sarawi paronya na naipara. Okay, ramas makailo kunira kinda so Ngehn Saut mo isto kamelele. Isto kamelele pokita wukit lai more. Ngehn Saut pangasalita wa Ngehn Saut. Ngehn Sarawi pangasalita wa hangkot. Ngoya ramas man me perengili planet meurak la pada soja megot lengan rei po ma so ka ngoti pat kultur ata Ngehn Sarawi ansa mi Ngehn Sarawi ata po yo yesa mi akot ai mor wukilai sa la pine di lam gier ko ju wata puk Sarawi ka ke wewegi karete isukak mai ban sali la che mi ban ta meseten mo ansa ma Pepdais Ngehn Sarawi ya yang ketel kapanasa we work san rang koros the time koros make e wong god ngi kapanasa ime puina wia remipa na wasagis waranga rai kaskas ke rina wo makauna bang kat ki rai Ngehn Sarawi rai wi kapakap ang siniyang okay siniyang reklam po na man tongues of fire puling siniyay po mga rai ko reklang in physical praschamanta wata te goosebumps the konda reklang wrong me got me unique me got me it's just normal to just count kumur rail okay ngoy sa me Pepdais Ngehn Sarawi pop so me leyan spoy sotra ikale apo menasa ma Ngehn Sarawi akom kak to kaya ma melelio iminta ka Ngehn Sarawi aga tuwa sa koros responda mong yung manane attracted a chonga was a me welcome okay so Jailen Jailban anki ligilik me God is for us. God is for us is chuka ki yang jail nganen counterfeit tayo counterfeit nganen PG. So ang koras mo ko san rango ta pure a makalakal a pung a manaman a drugelimba sa mama jor. Okay may banta Holy Spirit, oh, you full of Holy Spirit, I produce wrong, because I'm a wrong spirit. Okay, I mean that, chechuka, chelter salota par, pomata mongyonga genuine, anana court, makalakal, men, sugalatibo anana court, Ngehn me got ki do, a makalakal, and then makalakal and then limba and then marine. Okay, chukak atki yang jail ng BGT. Chukak. Imagine pan anane ko coach sanga child lomugima. Eso pan Ngehn suwata pa metia tapo child. Mag child connect tang coach so chapage ko pa mo itang child. Me what mes chuk chukak kasumay yung child kaunas chupoy boy. Chukak mangi message child poson so child we aki yang child Ngehn Saut tachai pam ya Ngehn Saut po pango dong awi chaila tami so ko sa ya every good gift come from the Lord okay every good gifts come from the Lord Luke isakeu isaksilu amasani if though you are evil kauna masani if though you are evil know how to give good gifts to your children how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask. And that, makumay, sa lokayan bumbiyo, lokayan wayan da evil, makumay lar maswad kay, kumay lar king katakan na may sirikan. Ay, sa mamaylo, maudanan ki limbak melel. Ang bangkiyang kumay, megot, Bucky. Okay? If you then, evil, know how to give gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you Holy Spirit to those who ask? Okay, kawe wasapong. Makumail aramas wet kaik maikin magkisa mawi no mail sirikan. Ayawang kot sa mapan so tamengkiyang kumail Ngehn Sarawi. Makumail Pahn. So, wasang wata-wata, kiyang child impression, kiyang child mata-mataw,
Even that, oh, what ki kauno socha lenking in Sarawi. Oh, what ki kauno pankitong yang in Sarawi may paki. Okay? Inanan perenki kamelele ma kauno inanan perenki o kauno inanan pangalara o yawi kitail solang chalender kelep may kelep teme kokon may luwat yiraman call sali yaman campaign ke may luwat or lang en Sarawi. Okay? Main court makom masani makom pangat kitonyong en Sarawi may paki menlau paki en Sarawi chiatap toy. Au yawi. Tamong warangale te rau yawi. Presyo kapag chance liyo manokela. Rau yawi. Au yawi yo lau yawi. Araputa. Ay masali. Para koner kela parelo. Tieta porel. Okay? And the only prerequisite is that you must be born again. Eudra karabate eudra al. Maka sambal kamu yo ngoyen mila lepok chana le ti Pepdais Ngehn Sarawi chana nip sapal. Chana nip sapal. Ngehn sama Christ ye yang i warango epata ko rail kapakap po rail po kongen po lala rail. Okay? Breathe upon them. Kachki yang rail rosanani. Nan we are yaw me apachawat kata Ngehn Sarawi Pepdais chiata po rail. Okay? I prerequisite i nang may ban man yang may ban man ala may master's degree ta may yanana wiya mawa PA bachelor degree may ban man ala bachelor ta may yanana mo iwo ang prerequisite ta may yanana wiya mawa po yanale mo ipsapal kaleo. Okay? Tama yanana wiya po yanale ti Pepdais Ngehn Sarawi. Ipsapal kaleo. So ngoy po ya le ti Pepdais Ngehn Sarawi na naipara eng iwaon ki sabol mangkot aramasakan. Apay ko porapor socha mime po rail. Mema laba socha kapakap kenya socha yang Ngehn Sarawi. Bagata i-experience Ngehn Sarawi chiyata po ikaleo. I remember kakela kay kitchail. Spend time makakondar makaluwat. Takakondar may such a fire in Ngehn Sarawi kam kamakaduk. Spend time o kasik. Okay? Kula mong coach kasik may Ngehn Sarawi Pepdais siya. Kasik yeah. Persistent. Lalapot sangang kowe joyo ale. Kuya kapakapi rayo sochang Pepdais Ngehn Sarawi ya. Pongat chiban may rawa kay pan awi Pepdais Ngehn Sarawi. Agile hard attitude in fight. Lukedo. Okay, kau na kin test. Ya wana chay serious. Kau na test ya wana chay memelal. O kin gatungi. Okay, ya kin gatungi po chay lalapot chay sucho wuti. We are yaw. So iko sa yayar po yan aleti Pepdais Ngehn Sarawi yan anip sa pal. We are yaw silisa kwalua. Ema sani pita ma sani yang irelo ko me puriya mo ikilata mo yawi por kilangatar. Arelo ko kaya choror. Animan sangcha. Tuwajar Pepdais Ngehn Sarawi dami pita ko sa yayar repent. And you will receive the gift of Holy Spirit. Kolula akan bangka kaledi kisakasan Ngehn Sarawi. Okay, kolula kan bangka kaledi kisakasan Ngehn Sarawi makarata ansa menca uyet miminanti. Chaka gerup sapal muitan Jesus sa jay morap jay mimiselinanti. Patakot ti. Schume muyak prangkot. Muyan senay. Okay, jay mga nuyatati. Rangkoros. Karada pagmangkit pachaykan kaya cepak makap continue anso koras pak mangit pam ko ari kapakap ki Ngehn Sarawi chiata poi audeia kakela kaya. Okay, soy kasangnya song kan makan wiya porte al po chepeleng kodon kalkalawo chikitel chaman me roaming around pitak still kilkilan still raprapaki isma bang kowe isma bang katalela imo puksaraw yung masani.
Okay, we koko selin litere. Echuma mayor. Kamu yo ngoy kichakan ma mayor seli. Yes, chuma mayor raprapagi sama ban litere. Litere kin gijay so mau. Maka toke kin gijay likam na chay malia le akasato mata okan. Song gijay. We went nan Romani Sakria. Renew kapuya chay malia lan sokoros. Nan masa ng God. Malia la sotokang kap rang koros amatawa fiery arrows and enemy makan bakpakatarto rang koros po literary child I karapa wo a child more in solang pan up to the beat all the time yaramen mo itala slack yaramen mo itala sukaw tila amo puko ay puko irip fan which is about to die. Ngehn ang revelation ng kotiya silu. Masani chelen irip sintame luwodia mona pangunla. Yamuna chay irip chakapakap just spend time on good. Ma yaramen uyakila programming kapakapi watawat and we try. It's a communion. It's a fellowship. Okay, imenda ke fellowship of Holy Spirit Paul weki kanstana mau katapan and fellowship ang Ngehn Sarawi. Kapag me fellowship ang Ngehn Sarawi ko ja udaki yang kauno ay liste nanan kan awak pasang chay kak paragi we chay list kampo chay puno tor chay lanano nak chay samowa chay kontra dryness. Amag chay miminan mo chang kauno niya chay worship chay open sikana wait pa chay kan chay open ang Ngehn Sarawi yan ako teki chay ekina ako teki pepol ako teki mayaw ako teki wewe ako teki loving back the Lord. Okay? Ang poso na iposon sa dependong aramas. Eng chay wong kisapul mangot aramas eng chay draw megot kansang rerail dependong pain o mo pilipil pain ay pilipil pagchano yung mamor iti daw yung kauno. Ang sa machay pa numongot chukak iti o laban sa chapataki charimis imigo hito na nel sa chukak. O laban ay wan paronas chumaw chas chukak point finger on aramasaman. Pagkita ang buko ay buko. Hallelujah. So Luke number slu mo may kaskasaya yamo muna chebang Pepdais Ngehn Sarawi. Yamo muna chebang Pepdais Ngehn Sarawi kaslu mag chebang born again. Okay, kapayo chebang ask. Ni scripture ay wat katar Luke sa keu silu. Will your Father in heaven will not give you Holy Spirit if you ask? Samom magachkachnan lang as chupang gachkiyong komoy Ngehn Sarawi makom subang baki. Okay, makilelempay daku ki kauno mamasan ni ita krecha isangare ananet kacha our attention anane chalen matawame may mono kitipan ikin mengkaprini na isarikan ay do ko tmano makapakiyo ta masiyas ngok kiskisakan yam maur pokileleng kachapang kiniyama. Okay kilang ma komo yo ngoy kamelele me kot kapeng gita ma komo yo ngoy kamelele me kot mana limba kong gita chabaninen rest assure our soul nan easy me kakuya yang gita pwede chay sa jano kamele isa sa okay chay sa jano kamelele me kot kapeng gita okay chay sa jano kamelele me kot pakong gita karitak chay sujanok liki me kakuya me ko trong child tesapang a child bakbak biyay kapag chay pan liki pupuk saraw masani coach kapang child dan Mwomwen ni coach pakong child lau tagat kito Jesus. Okay, are ma coach pakong child ma coach kapang child da ta chay pan mata walk me ebil bangan wong child ape poeki Kichay ban paraki sanga cha pink child. Ima buksaraw masani ki
Makuara masuwata man yet kakasampal ke penom seri. Ayat was quote samana. Sucha me wacha ban lenki yang kecil. Sucha me wacha ban lengar kio men kapar kasaparak yang kecil long me chikan. Apa child poson kung kaparendai. Achay kamelele kaparendai. Achay won ki achay limbakong kaparendai. Okay? Achay babon sa sayi magchay sui kalai. Apakong kecil apa limited. Limited in sa wasay kecil. Pechay chuanane. Okay? So number 5 yang muna iban out Pepdais Ngehn Sarawi iban expect to receive. Iban kasik. Iban kasik. Okay? Isu kapakapchar ngay amen. Iban yung kasik. Ngehn Sarawi okay ya. Ngehn Sarawi tiyata toy. Ikin kapakapin stubborn. Puwegi ngoy stubborn. Easter stubborn. Kokoyerta stubborn. Wat ki aklabalap kangodi. So ang sabi ko to nanwing coach. Iki yang ne positive. Okay? Japan udi lau kom stubborn. Masama natitude ko. Mark isa curious tayo. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, lang. Okay, kaya kan mataw sili jaw mawar. Chay matawa me kot mangi. Apo masani in prayer. Kot men communion. Kauna men chango sayang. Okay? Believe that you have received it. Iwasa making kalap minister ang aramasay kaninda. Kamelele makamaular. Kalang. Masanan pompeyo kawewe wuksan. Ako saya chailen tamek chail bakin kapakap ke chailen kamelele maban wiawi apan wiala tapan basaban kaiden nuwayo masani. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer. So indayang kumail songkan makmail bakin kapakap, believe that you have received it. Tayo believe that you have received it. Kamelele makale dear. Kamelele makale dear. Langa wak sang ibanda. Kamelele me apan wiyawi. Awak pasang. May pang kamelele me yale dear. Wiya kapakapasang ni tama Christ wiyayar. Okay? Klange oma. Christ pogulate pachaikan. Pogi. Ran cheyo, ran wato bil makoko toka. Chela sasanya, apo Christ pola mona chayli puti. Okay, so once and for all, ebola baki waka for Russia. Kareta mayasa me Christ poken ya laro, mangkong ito paykan. Ay wiya ta tip, tajapak mak. Puweki ay kamelele in my faith. Ayay pay selina ramas me makalar. Amay sucho kamelele. Iban wiye insense wot sili mon coach sansaronam na manok mas masapuek pokita isto kamelele. Okay, emasani what you ask. Kitailen what that you believe that you have received. Kicailan pagani kapag abcailan kamelele magicaila le dear. Ale dear ta pasabango ama kong nyoyer mein god ma kong nyo. Wiya ra palinak ewe rancha wiya dati mein god ma kong nyo. Mama sani goten ma ko manokela. Yeramen masananda emanokela raibil. Wiya sense wot kitipinan Varje samalaro. Okay? And believe that you have received. Believe that you have received. Lo kaya waya may men kamele. Polo kaya pumbayang ilan me kasay kali dia kabuye pakpaki. Lo kaya waya kasi ya believe that you have received. May uye pakpak rin ko dyan makong nyo. Makong nyo yariyan aja. Pag mangkian sa wat po yanale tama ko tuyayaro. Yan po nasa.
Pagkita iyay court iyay economy minanay mong yung relationship. God is about relationship. Okay paninda. Faith jikan, aposon jikan. Kau naman kong red. Proscho ale. Proscho kamelele. Kamelele sa liyo ko tume. Okay. Ilduwe chok moni abe. Okay, ngay chito to. Apangin ananin sent i-claim main court kalangan kiyang common na moni wasage sa kotor kokoto. Okay, but everyone chuka jabana chay kapakap ma chay chuka melele. Tami kamelele pwe ki paki i chay chuka lang masaya yasayar me. Somehow, some way, somewhere I can show up. Okay? Number limau. A, B, C, D, E, F. Number limau, you, as a recipient, must speak. Pagkana leti Pepdais Ngehn Sarawi Japan lokaya. We are riyaw pahayo. Ngehn Sarawi feel them. And they speaking in tongues. Ngehn Sarawi tieta porel. Audirel da esolara aral native language. Aral lokaya marasaw. Lokaya makosang rengot. Speaking in tongue. Pariye kilalen filled. Okay, in feeling of Holy Spirit. Mindaki Japan participate. Japan remember Ngehn Sarawi kapag close a watch ka. Ajak kilem Ngehn Sarawi cheta toy. Ngehn Sarawi bang kosay na no watch ka. So speak. It's in control of our mouth, and some child choose to speak. Japan speak. Lokayaki main court kalangan ng komi. Aude kanya sa palmamong Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi aude yada. Child wiya lokayat mekchay matawadak chay kosoy. Anso me olama sarapa tataramarke. Anso me lokayaw kola syllabus. Let go. Uda chay tawen. Pumayban jabtan lokaya choro rayul back po. Sweet kiss maban wrong day namanak day masabwe kasusitan ma. Ari kaudi. Instead of flowing through, ikit chay kaudi. Okay? Nan wiya isak taisak tayo. While Peter was still speaking, as a Peter kuwi kalok, Holy Spirit come upon those who hear the message. Okay, Irailakan may circumcised nan first paisak limau. Irail puriyamoy. Puye kisakisan Ngehn Sarawi apil. Maritiyang erpon Gentiles kan. Niyay wata kumay imadawala ang kachay mo mo so rampukat. Okay, kachay chay kanda. Kusanya sin ko wen kanyan patapatak. Kusanya sin ko wen kung kusaya ka na kosa sanya. Apo wag pasang main ko. Nang kadede maring rawi tiya ka preso traw daw dun Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi tiya tapong warong ko iray ko sa lipatak. Ya puina ka wiya taray wiya pang kautak. Pita kusaya jatuan experience Ngehn Sarawi. Kusaya rong masa no. Ngehn Sarawi tiya taporay. Mia wasame sekoang kalok serang temasa no pueki aramaso ainen men rong anane tupak Ngehn Sarawi tiya taporay. Saikin ja melay hand sape re punya ja raisin kapag simongan nginjo pa saway. Okay, ansong kalong kan tirin example kin kilang Ngehn Saud o mga Ngehn Sarawi. Ngehn Saud jan ma mia wasame ibata Ngehn Saud sa lakak nenen anane yer manifest. Pokita power Ngehn Sarawi. Anointing KD makot pulpo chay pa chay lang ko sa likalok. Okay? Magarada okay araman sikin ikin ngong kilada ran testimony.
paramasan wrong. Ngehn South, Ngehn Sarawi. Kunuya porta wasang kalongkan. Okay, so Israel puriamo ikila. Israel kami miminan ciak. Puriamo ikila. Ciak endamin tinda ciak momotso. Rasa tahu tahu dengan Sarawi puriamo ikila. Meliki kana pilihan lo kaya choror. Rima wiyawi. Sinceri kis lo kaya choror. Sinceri lo kaya choror. Okay, kicay lakan me orailan na chay pukon momotso pang kilanti yang raibo. Kusanya sin gawin ko sa sanya ta. Apraw daw din ngayon sarawor kaya churor, rip sapal, kauno mimere rail. Sang kutrame warailar na natapuko, so rip sapal, puko tur, palilaw chay buya galigaliw. Okay, so nan bil wiya isak tuwa wano mo Paul asame kalkaloksili lay hands pul po naramasakan ay Ngehn Sarawi acheta porail. Okay, so Ngehn Sarawi chayka kosoitra makchel asa work with Ngehn Sarawi chayka kosoitra kiyang Ngehn Sarawi ya room Ngehn Sarawi toga ramasakan. Take chayka pues anointing kati memi po trail chayka pul po chay po naramas Ngehn Sarawi pilcheta porail. Okay? Kayong korenchi sa payo riyaw, for anyone who speaks in tongue does not speak to the people but to God. Karate chaban men lo kaya churor, chaban kang namanangki, chaban kang soy kalay charma chas chuwewegi. Aplo kaya churor ka nabuti. Ang sa mga Ngehn Sarawi cheta pom. Amalo kaya churoro, wow, song. Lo kaya churor, tami akan miya, kawela tatawagan ni munchichi po child, kiyang kachay ko diyal, kakela ka, device, kakela ka nan nga na child. Okay? Miya maganda. Lo kaya churora, ako, Ngehn Sarawi ta nga nan chapel ma. Chapa na sa kasawi. Yang muna cha kasawi, wa me porta. Mawawa kapunga ka masapwe ka kosaya mi ako chmelikin buk Sarawi kaya Ngehn Sarawi mo. Okay? Alright, so men last kila men encourage young child last we mona child pan out Ngehn Sarawi chaban learn to cooperate on Holy Spirit. Cooperate yermen ko yo kapakapalar na nam kapakap lang. Mia level in kapakap kachapcha kiyang got kalangan kiyang got kaping kapag man kitipamkan kapakap Ngehn Sarawi na ute yukata ansa maga flow with that Ngehn Sarawi ute yukata kasalar anana kapakap kichor maliel kanane switch into spirit. Okay, porque nasata kapang kapakap ki ansa maga switch into spirit ho kala malakase ke magasaiken chalo kaya churora kemen Ngehn Sarawi na udeyuk ake sarapasang Ngehn Sarawi audeya puya nasa kapakap salama tuwacha sinsilabas tatabagagaganda yermen tacho wudi pois me pan ronga tarde yermen ta cooperate magara danson kapakapakan makas chuka chabangi aramas mismukigilanguk kapaninen flow kapaninen enjoy amoy wong God tirin wasang kautak me experience me anson altar call ko to kamen receive Holy Spirit Pepdais Ngehn Sarawi orien kake kilang Ngehn Sarawi chapter to karamas chapter rejiti pingachangeti amay pobuti amay mumswitla child so much conscious about ourselves Sarah child momo child lape karada child kangansens wodi Ngehn Sarawi arma kakang kata mumswitla ka sa experience Ngehn Sarawi koy na ng pero pungay chibira brabaga mo mawap iwiya kapaka may wata katang Ngehn Sarawi ari tang pasancha okay Ngehn Sarawi mamele miya kowe
Anatokia. Okay, so a child cooperation on our side. E kamatangato ng Sarawiyas. So say child. Amapan menchiatar po chalay katkatangatang po ite mumsuot lape armas te korur kenia. Checha salita menchela na nakot. Ime apaliki aramasaman. Kauno ang tatongi. Maso sa kapriyangi amor melel. Kauno. Paban men raprakakia. Saramaw mo na ramas. Tama ramas intaki ape. Paban likit meliala liak prangkot metogay. So chakapagap yay kapagap. Namuri na may karkarongay ya kampan menautaw-tan ngayon Sarawi. Kauno raprapakit on the dog. Tuan the dog me out-outin ngayon Sarawi. Okay, pagchailan ka kasalada kisang ramas sumaw. Puwing ko dyan ka tiyata na mo yung ramas koros me chay patakong. Tatawag God require ngayon Sarawi. Just to ka aramas, amas, so dyan ngayon Sarawi lale, apchaw ya tatawag God. Nge Japan menanane ngayon Sarawi. Hallelujah. Mangs yuwa ko kaun labalap kom katenaw data feel oh Lord karusiakan me iwang klip watan sa wat tebil mur marelukuri maramuyan sanan mong yung unsak marananan ng namin Sarawi kom sa Japan lenki kom bang katen Pepdais ngayon Sarawi amanaman kit karos melukuri ang kom sanan mong yung receive baptism ngayon Sarawi ni marang count Jesus. Receive in Jesus' name. Amen.